magsukol kita ni patuhan iwan nabi ang mga bakay-bakay kini ang mga tatay mga ko yari anambo ka magulang ayan ni Push yun ni Jai ayan ni Raps insyaallah magsukol to ako kanila sa babando kaylo ang putag siya adlaw na biyaw ni puasa si Mano siya insyaallah bang sumampay pila minit na kuman ayari sila meri paway ko dimihir kakuyakan iwan ambok panumtuman ay tanda niya iyari na dumawa sila makalupalok magbuka sama-sama magsukula limomoy group body group tong group tidak lama lagi Bisa. Jadi yang ini dasar dia itu magbuka puasa. Karena kamu. Allah malah kasuntuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ya, ambil kemarin. Jadi nagbuka kita sama-sama yang di Hawaii Bradil tuh. Hehe. Bukan selalu, setahun satu kali. Wah, Iwan sate-satenya, gimana kalakannya, basung-basungnya, bang-bangnya. Inilah keindahan pagnganan. Kasihlah sa Iwan magtulong tabang. Magsama-sama halom singkasan jangan Iwan kasusahan. Nah, bisa. Sarap mo. Okay rayang assalamualaikum ha mga tautay manghud ko siyab kaywanan mga kalasahan ko rayang ando abang sa pamahambok waktu adik pa mausin Ramadan bulan mulia ini pagpunpunan tani o paminsan-minsan manataw pasal kita ini takay ngati-ngati ng pangumulan ada kala di kita makawat ha Ramadan ang susungon aman jari ando ambok pa pangayo ko siyab kanyo kataan magambok kita niyo magbuka ramay-ramay hauno na abay siyo-siyo na inamuntan niyo ambok panumtuman ba sing kita niyo kataan mag-organ kataan sabahan SI sabahan I love you ano sa kurador mo mga sati-satinya guys. So ining kabayaan ta ayari bos oning kon sama-sama. Jadi yang begini panuntuman harus sing kauhit. Iwan beta sinabihatin niya yang kita nyubya mga maghambok ba ini ang pahalanya bulan Ramadan magbuka puasa sama-sama. Biar dumato tayo manguda. Jadi magamal kita nyo bukod na sadya magamal supaya kita nyo magtinug lingkod magtahanap di malaingkan impag ibadah termasuk dari sabi imhatin niya yung mga biya ini mag ramay-ramay kita nyo hambok na sa ini ibadah iwan biya mga binsing kamasan na to. Okay. Sarap. Kadang-kadang ako begini, ang karik daw ako. Hindi ako magpakangan, kaminsan daw. Mangdoro na ulit yung nasa ako. Ang doy rumiban na mo. Mana-mana ako mabuka. Hindi kasi udah, di. Ang kasi mampay na. Ingkan niyo. Mas sarap nando. Apa Joda hip hop man. Ita kayo Hip hop bol. Ya, makan lah, makan. Kapya lang bol. Mga kiwala ka. Kuy siya niya kwantang kaluan. Sama kita. Mana ko na sito. Malingkat, malano, masawa. Basta nagpun-pun katan, gambok. Mga paminat amok panuntuman ko. Mang magbuka ko, malam mama, o yung mga bagay-bagay ko tayo mga kurmatong maripo kay Allah. Ito kira siya, tapi lang ta, iwang kaluarga,
sa bukong biasin mawi ni ramai-ramai rong singkwan. Hindi kita mengingatkan suwan ba? Masa yang kira ya sini matal kali kita mengingatkan suwan. Sahan. Baru kuat aneh. Kuat apa? Iya. Pujo. Mantap Pujo. Suwan.